Zdravo ljudi, danas igramo Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Svi znate šta se radi u igrici ako ste gledali od Naruto epizode i sve. Ako želite da ga pratite, ja ću vam staviti u deskripciji link. Također za igricu, ako želite da skinete. Igrica je dobra, što se mene tiče. Neko, ajde, neću baš da uzimam ja sam likove, nego će na random. Koga su dobili? Ti mene zezaš. A daj bre, ajde dobro. Da, brate, ali puku sam, znači, gdje nađi Hinatu da mi da. Gdje nađi Hinatu, nemam pojma s njom da igram. Pojma nemam s njom da igram. Brate, nemam pojma da igram s njom. Daj mi, daj. Da. Da sam igrao s Narutom, ne da bi imao S rank. Ne da bi imao S rank, bre. Mobi, bre, S rank. Dobro, sad sam ja smorio s S rank. Ajde dalje, da vidimo igricu. Dobro. Ajde da vidimo. Treći Hokage. Imam Minata. Pošto mi odmah niste rekli da imam Minata. Pred koga? Pred Sasuke. Okej. Priskrepci. Okej, krećemo. Ja. Rasengan! I pobjeda. Ok. Minato Namikaze.
Ili ne trebalo da bude Uzumaki. A da, Gabe dobijaju. Kako se prezime. Znam da je Uzumaki klan poznat po tome tako što su svi iz tog klana domaćini, kako se zove, Deretorepa lisica. Ok, ajde vidim koga još imamo. Probam, sad se njima uvijek vidim što nisam nikad. Čekaj, ovo je super. Ne kontam razliku. Ajde probam da igramo sa malim. I protiv malog Sasuke. Ček, to nije Sasuke, fuck. Ok, sad smo za Sasuke. Au. Šura, ovo bolje ništa, ne možeš čuti. Mene možeš čuti. Dobro. Jedino tu baca šurikena sa čakom. Jedino kad je mali, znači, jedino tad baca te šurikene. A Sasuke jedino baca tad veliki šuriken. Ne vez, ajde. To je ljudi bilo sve za danas i to je to.